Европа bir riyadına gelip kalktı bugün işemdi. 2024 yıl dekabr. Европа bir. Qandaysınız? Qanchadan bo'ladi ekan açıldı maktab? Qandaysiz? Qanchadan boshlayapti? 2 ming so'm, 1,5 ming so'm, 2,5 ming so'm. 1,5 ming. Mana трикотажные ko'ylaklar. Kardiganlarcha? Kardiganlar 2 ming so'm. Shular төлөбөйбү? Төлөшүнө гарантиясы жок, лучше качество мозорда алалар, материалдарды алып коюшат. Амына двойкалар 2,5 дедиңерби? Канча дедиңер? 2 ming so'm ekan. A qisqa ekan, a? Кыска. Yaxshi. Bular Pekin ile Turkiya. Mana shu ko'ylaklar qancha? Двойкалар 3,5 ming so'm. Двойкалар. Shular, a? Benim söyledim satışa gerek apa? 2,5 ming. 3,5 ming. 3,5 ming ekan. Mana shu точно төлөбөшү мүмкүн, а, мына. Тоже 3,5 ming, a? Көйлөк 2,5 ming. Ko'ylaklar 2,5 ming deb ko'ylaklar. Bular искусственный, да? Экашу. Qancha ko'rsa bo'ladi ekashu? 3,5 ming, 4,5 ming, 5,5 ming. 3,5, 4,5, 5,5. Mana korotkiylar qancha? 4,5 ming. 4,5 ming. 4,5 bunalar. Все 4,5 ming. 28 ming. Маки подростковый. Под замуж 3,5 ming so'm. 3,5 ming. Paltolar qancha olib tur? 13,5? Ha, 3,5. Buna 5.200 ekan. Razmerleri var mı? Razmer standart 56'la çeyim düşürdü. Sabır razmer. Sportivkalar qancha olib tur? Shimi var mı? 2,5 ming. Mana shu kardiganlar. Qancha olib tur kardiganlar? Kardiganlar hiç. Bunlar roznica 2600 ekan. 2600. Roznica yaxshi. Qancha deysan? 2600. Aranina var mı? Buldagi 2600 da? Bunalar va? 3,5. Bularchi paltolar. Paltolar 5,5, narxı 6,5. 5,5. Materiallari nelar? Paltoları emilir var. Kaşmir Şu doyka kaça? Kashmir emas, Kashmirga o'xshagan. 700 dön bunlar. 2700, 3,5 satıp düşürdük bugün. Bunlar 3500. Düşürüp veririz ya mağazadan iyice köples. Bunlar 3500 lira. Uzun giygenler için. Qanchadan ekan qizlar? Mana kurtkalar, jilet. Qancha? 3,5 ming so'm. Mana 3,5 ming so'm. 5 ming, 4 ming жылтырак, 5 ming. Мына длинный көйнөктөр канча? 8,5 ming. Жашыл, кызыл. Мында вечернийби? Мына жилеттер 2 миңден 2,5 ming сомго чейин экен. 4 ming сом термо спортивный. Спортивкалар термо. 4,5 ming. Скидка 50%. Мужской ряд. Малоручный сумки. 3,5 mingden 1000'ge чейин мыналар новинка болуп атабы? Канча ушулар? 2 ming сом. Двусторонний ба, эки жак. Мына альпак шымы менен, жемпири. Канча? 2,300'den eкен шымы менен чыккан. 2,300. Альпактын юбкалары канча? 1,5. Мынау Европа бир рияттан чыгып бараткан. Европа бир. Канча болуп тур, балдар? 200 so'm.
Ne uçuyorsun? Mına. Buradan bir paçka alsanız buradan Ming hoş so'm vereyim. deydi. Mına ушул qancha ekan bola? A? Qancha so'm ekan? Өзіңіз сатқан болсаңыз, мынадан bir paçka alın, mınadan hoş vereyim. Mına ушул kurtkalar qancha ekan qizlar? Mınalar. Alkın 1000 so'm. Mınadan bir paçka vereyim, ne? Mınadan bir tane, iki tane hoş vereyim, ne? Emke okşaş razmer iki şey yok o? Kanalga катталабыз, тугандар, лайк, дизлайктардан аябай басып, комментарийлерди жазыңыздар. Видеону жыйынтыктан görüşкөнчө.